Goeiemôre, goeiemôre aan elke een van julle. Wat 'n voorreg om vandag weer saam met julle te kan bid en intree vir ons geliefde Suid-Afrika. En dit is ons land en ons neem verantwoordelikheid vir ons land. Ons het 'n hart vir Suid-Afrika en ons wil hê dat dit moet goed gaan met Suid-Afrika en met elke een van sy mense. Ek wil begin vanoggend met 3 Johannes 1 vers 2 en dit lees so: Geliefdes, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. En ek glo dit is ook wat God vir elke een van ons vanoggend wil sê. God sê vir elke een van ons, ek wil hê dat dit met jou in alles moet goed gaan. En ek wil hê dat jy gesond moet wees en dat dit goed gaan met jou siel. So laat ons hierdie oggend begin met danksegging in ons harte. Dankie Here onsse God dat ons hierdie môre kan begin met U naam op ons lippe. Dat ons U naam net kan verhef, dat ons U naam kan groot maak en dat ons kan sê dankie Here vir U goedheid, vir U guns wat oor elke een van ons lewens is. Dankie Here dat U wil hê dat dit met ons moet goed gaan, dat U wil hê dat ons gesond moet wees, dat ons siel gesond moet wees. En ek vra Here onsse God dat U elke een van ons sal seën, dat U elke een van ons 'n begeerte in ons hart sal gee om net te wil hê dit wat Jesus reeds vir ons betaal het aan die kruis. En dankie Here dat dit ook is wat U ook wil hê vir Suid-Afrika, dat dit is wat U ook wil hê vir elke een van die staatsentiteite van Suid-Afrika, dat dit met hulle mag goed gaan. En ons vra nou Here dat U ons sal help, soos ons gaan bid en soos ons gaan intree vir ons staatsentiteite. In Jesus naam, amen. So vandag gaan ons intree vir ons staatsentiteite, ons staatsondernemings. Dit is nou plekke soos Eskom, Denel, Transnet, die Poskantoor, Brandwater, die SAIK, die SAL. En ek wil begin met 'n artikel wat ek raak gelees het hierdie week. En dit gaan alles oor Denel. So Denel is a state-owned South African aerospace and military technology conglomerate established in 1992. So the company has numerous divisions, including aeronautics, dynamics, integrated systems, and maritime, land systems, and vehicle systems. It produced many globally renowned products, including the Rooivalk attack helicopter and the Atlas Oryx utility helicopter. It also produced the Umkhonto vertical launch air defense missile, the Mokapa tandem warhead anti-tank guided missile, and A-darted air-to-air missile. However, despite its excellent products and long history, the company was brought to its knees through mismanagement and corruption. Denel has reached a state of such collapse that it is unable to publish regular annual reports. Its last published report was for the 2019-2020 financial year, which itself was delayed and only issued in February 2021. And then the company recorded a net loss of 1.9 billion rand. That is 493 million rand higher than the previous year. A decade earlier, it made a 111 million rand profit. Wow. Denel further revealed that it was technically insolvent and had relied on government bailouts to survive. So while the full extent of Denel's financial situation has been hidden from the public, its dire state was evident as news emerged in 2020 that it failed to pay employees their full salaries. So this continued in 2021 and 2022,
with reports that the company was not paying medical aid, pension contributions, or employees' income tax, despite deducting these amounts from salaries. And these problems caused a mass skills exodus to the United Arab Emirates. In addition to being unable to deliver on key contracts due to a lack of skills and its financial distress, Denel now faces litigation due to its failures. So a former Denel employee stated that its collapse was entirely avoidable. However, destructive government policies ultimately led to the institution's demise. He said Denel, and especially its subsidiary Pretoria Metal Pressings, was world-class in terms of its technology and employees. And he said Denel's products adhered to strict international standards and were on par with the best weapons manufacturers in the world. So the level of professional quality and top-class service levels associated with Denel had all disappeared. The company replaced employing the most skilled and competent people with a strong transformation agenda. The transformation agenda placed people in positions who replace the way the company worked from engineering to ideology, he said. En hierdie is maar net een van ons baie staatsondernemings wat agteruit gegaan het oor die jare. Ek is seker julle weet van Eskom, van Transnet, van die probleme wat daar is, die poskantoor wat heeltemal wanfunksionerend is of glad nie eers meer funksioneer nie, Randwater. Baie van hierdie instellings is op die rand van ineenstorting. So when I prayed for these institutions, I got a picture of a building that is collapsing. And they try to fix it, but in the wrong way. They try to fix the roof, but the walls are falling apart. So as ek dink aan hierdie identiteite, wat hulle was en waar hulle is vandag, dan wil ek huil. Voel julle ook soos ek, dat julle wil huil oor die toestand van ons land, oor die toestand van ons staatsondernemings? So Here God, ons kom vanoggend en ons kom huil voor U vir ons land, vir ons publieke entiteite, vir Eskom en Transnet en Denel en die SAL en die SAIK, die poskantoor en al die ander wat daar nog is. Here God, en ons vra dat U vir ons 'n gebedslas sal gee vir ons publieke maatskappye. So as ons gaan kyk na die Bybel, Nehemia het gesit en hy het geween, daar en daar lank getreur, toe hy die nuus ontvang het dat Jerusalem stikkend is, dat Jerusalem verbrand is, dat die mure heeltemal om is, en hy het gevas en gebid voor God se aangesig. En Jesus, ek vra dat die intercessors sal oprig, wat sal intree by U vir ons staatsentiteite. Ook in hierdie groep, Here, ek vra dat hier mense is wat hierdie gebedslas sal optel, en dat hulle sal intree, dat hulle sal hoor by U hoe hulle moet bid, en hoe hulle moet lewe spreek. So vir julle wat 'n las het, 'n gebedslas het vir 'n staatsentiteit, vra God om 'n spesifieke staatsentiteit op jou hart te lê waarvoor jy kan bid en intree. En kan ek jou vra om gereeld voorbereiding te doen vir daardie staatsentiteit? We need to be persistent in prayer. Keep on praying, don't give up. Even if you don't see the results, something is happening in the spirit realm. So we need just to continue. So Vader God, ons kom na U vanoggend as die regter. U is die regverdige regter en ons bring ons saak na U toe. Ons kom vra reg en geregtigheid vir ons staatsentiteite. We come and we enter into your courts now, O God. You are the righteous judge. En ons kom na U toe deur die bloed van Jesus Christus. En ons vra Here dat U ons harte net sal deursoek.
Wys vir ons waar daar ongeregtigheid is. So vra vir die Here, waar is daar ongeregtigheid in jou lewe? Dalk is daar ook iewers waar jy deelgeneem het aan korrupsie, of waar jy jou oë toegeknyp het, of miskien waar jy omgekoop is. Here, ons kom vra net dat U ons sal vergewe. En ons vra Here dat U ons net sal skoon was, Jesus, met U bloed. And thank you, Lord God, that we can just come and repent before you on behalf of those who break down our SOEs. Lord, we come and we repent, Lord, for those who open the door for state capture. Lord, ons wil net om vergifnis kom vra, waar mense saamgewerk het om ons staatsentiteite te vernietig. Here, ons kom en ons vra vergifnis waar mense mislei is om dinge te doen wat hulle nie wou doen nie, en waar hulle toe so vasgevang geraak het, dat hulle nie meer daar kan uitkom nie. Ons kom vra om vergifnis vir die leiers, wat moes opgestaan het, wat moes gesê het, nee, ons gaan dit nie toelaat nie. Maar hulle is omgekoop. Hulle het geld liewer gehad, as wat hulle geregtigheid gehad het. Lord, and we come and we repent for guided deployment. Those who get a job because of who they know in the ruling party. Ons kom vra vergifnis vir swak bestuur van ons staatsidentiteite. Ons vra vergifnis vir al die geld wat gemors is. Here, daar waar reddingsboeie gegee is, waar geld net in 'n bodemlose put gegooi is. En ons vra U as die regter dat die krane toegedraai sal word om net te gee vir hierdie instellings. Geen meer geld sal gegooi word in hierdie bodemlose putte nie. So as ek kyk na ons staatsinstellings, dan sien ek net slegte vrugte. En die Bybel sê, aan 'n boom se vrugte sal jy weet of dit 'n goeie of 'n slegte boom is. En ons verklaar dat die tyd verby is om die boom nog 'n kans te gee. Here, ons vra U as die regverdige regter om hierdie bome wat slegte vrugte dra uit te kap. Vir jare lank is ons staatsentiteite afgebreek. Dit is vernietig. Maar die skrif is teen die muur en ons kom en ons verkondig net. Ons kondig net aan, daar kom 'n einde aan. And we ask you, Lord God, to come with your refining fire to these state-owned entities. And we ask that you burn away all the defilement. Come and cleanse the state-owned entities from all wickedness. We pray Psalm 101 verse 8 over the state entities. We root up all the wicked in the state-owned entity, and we eliminate all the evil doers from the state-owned entities. We drive the wicked out of our state-owned entities, and we say to them, your time is up. You are no longer welcome here. We don't want you in our state-owned entities. We reject you. We expel you out of your offices now, out of your positions in the mighty name of Jesus. And we ask you, Lord God, to come and cleanse our state-owned entities with your blood. We ask that you cleanse each one of our state-owned entities with your blood. And we take the blood of Jesus now, and we cleanse each leadership position from all defilement. And we ask, Lord God, that you will move through each institution from the top management down to the ordinary workers and cleanse it from all wickedness. En ons breek nou elke vennootskap wat die geoorlose mense binne en buite hierdie instansies het. En ons vra, Here God, dat dit wat in die geheim gedoen word, dat dit geopenbaar gemaak sal word. En ons verklaar dat die lig skyn op elke daad van duisternis en dat dit blootgelê word. Here God, ons vra U beskerming oor vletjieblassers. Ons verklaar dat geen onheil sal naby hulle kom nie. Ons kom en ons bind die gees van vrees en intimidasie wat heers in hierdie instellings.
En ons kom maak los 'n gees van waarheid oor hierdie instellings. Ons maak los 'n vryheid van spraak. Werkers sal hulle skaar by waarheid en deursigtigheid. En ons verklaar dat die kultuur binne hierdie entiteite verander na 'n openheid, na 'n verantwoordelikheid. So the Bible provides several examples where God intervened to save Israel from corrupt leaders, often by raising up prophets or judges to confront them, and then removing the leaders from power. So, Lord God, we ask that you raise up strong voices that will become louder and louder to speak up, who will confront the wickedness, the unrighteousness, the bad covenants. And God is looking for men and women whom He can use to bring change. I sense that people will start to speak up. They will call a spade a spade. That what is hidden will no longer be ignored. From within the state-owned entities, workers, even management start to speak out about the wrongs that are happening there. En ons verklaar dat daar geen vrees meer is nie. Mense is skeelvol vir hoe dinge gedoen word. Hulle begin openbaar maak wat werklik agter die skerms gebeur. En ek sien dat een of twee mense sal begin om op te staan en te praat. En dan kom daar 'n roekelose dapperheid oor die meerderheid om bloot te lê en openbaar te maak wat verkeerd is. En ons kom verklaar net, daar kom 'n verandering in hierdie entiteite. I see it, it is like a mighty river. Eers net 'n klein stroompie, maar soos meer mense bereid is om te praat, word dit 'n magtige stroom wat nie gekeer kan word nie. Die regerende party kan nie meer hierdie stemme stilmaak wat gaan openbaar waar ongeregtigheid en korrupsie plaasgevind het nie. Ons staatsentiteite is gestroop van ervare personeel. Oor die jare heen is dit vervang met mense wat 'n politieke verbintenis het met die regerende party. En baie van hierdie staatsinstellings benodig gekwalifiseerde werkers. Dink aan Denel. Hulle het kundige mense nodig op daardie gebied. As daar nie mense is wat die nodige kwalifikasies het nie, kan die gespesialiseerde produk of diens nie gelewer word nie. Soos julle gehoor het, het Denel se inkomste afgeneem oor al die jare. En sy gunstige winsposisie is omgekeer na 'n verlies van miljoene rande. En dit geld vir die meeste van ons SOEs. Kontrakte word gegee aan maatskappye wat 'n politieke verbintenis het met prominente korrupte figure. En hierdie kontrakte is natuurlik opgeblaas. Daar word meer betaal as wat nodig is. En so is ons staatsentiteite leeggesteel. En die regering gee net meer geld om die entiteite te red. Maar dit gebeur nie, omdat die oorsaak van die probleem nie aangespreek word nie. So we ask you, Lord God, as a righteous judge, that you will issue a verdict against the rulers of this nation, who work together to plunder our SOEs. Lord God, we ask for a change in leadership of this country. We come and we pray, Proverbs 29 verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. Lord God, this nation suffered under these wicked rulers, and we ask you to move them out of the way. We ask you to put righteous people in authority of our state-owned entities. And we command the state-owned entities to spew out those corrupt leaders. Spew them out. There's no place for them in the state-owned entities anymore. Hierdie state-owned entities het kundige mense nodig. So Lord God, we come and we repent for BEE and what it did to South Africa. We repent, Lord, for the state of our state-owned entities because of BEE. And we come and we repent before you for cadre deployment, which made our institution powerless and of no effect. And we ask you as a righteous judge that you will issue a verdict to end this BEE. En ons verklaar dat mense nie langer uitgesluit sal word weens ras nie. And we close the door of BEE and
cascaded deployment now, and we say, never again will it happen. And we ask you as a judge that BEE will be deleted from the country's laws. We come in the spirit realm and we wipe away all those BEE laws now from the law books of South Africa. And we ask you for equal opportunities for everyone. SOEs, you rejected the skilled and the experienced workers. You close your doors to the skilled workers. And we command you now to open up that doors for the skilled, the trained, the experienced to come to you and to work for you, to add value to you and to serve this nation. Die oplossing vir die wanfunksionerende staatsinstellings, vir my is dit baie eenvoudig. En dit is, stel net kundige werkers aan. Stel net mense met integriteit aan. So we call back the skilled and experienced workers and leaders. And we declare that the wise, the trained, integrous workers return to our SOEs. We declare that the atmosphere in our SOEs is changed to transparency and service delivery. Miskien is daar iemand van julle wat saam met ons bid vandag, wat werk by een van hierdie SOEs. Ek ervaar dat daar mense is wat net daar vasbyt totdat dit tyd is om af te tree. En die Here wil vanoggend vir jou sê dat hy wil jou gebruik. Hy wil jou gebruik in daardie state-owned entity waar jy werk. Hy wil jou gebruik om die atmosfeer van die staatsinstelling te verander. En ek bid dat jy net sal ontwaak vir God se geregtigheid en dat jy sal weet jou identiteit in Jesus Christus as kind van God en dat jy saam met Heilige Gees sal werk. Dat jy sal hoor by Heilige Gees wat jy elke dag moet saamvat na jou werk doen, wat jy moet gaan vrymaak en losmaak en hoe jy met lewe moet spreek. Dat God jou wil gebruik om 'n verandering in die atmosfeer van daardie staatsentiteit te bring. En ek ervaar ook dat God wil hê dat jy 'n intersessiegroep moet begin vir die instelling waar jy werk. Jy kan vir die Here vra om jou in kontak te bring met ander mense wat ook 'n passie vir God het, wat ook 'n passie het vir dat verandering moet kom. Want die woord sê waar 2 of meer saamstem oor 'n saak, God sal hoor en God sal ingryp. So ek bid net vir jou dat jy hierdie opdrag sal opvat, hierdie uitdaging sal opvat en dat jy ander mense rondom jou sal versamel om saam met jou te bid vir daardie staatsinstelling wat jy werk. Here God, ons kom en ons vra dat U elke staatsinstansie sal heel maak, sal gesond maak. Ons vra dat lewe weer sal terugkeer na elke staatsinstelling. And we prophesy life into Denel, into Eskom, into Transnet, into Sasol, into Randwater, into the SABC. We call each one back to come into alignment with their divinely purpose. And we take authority over these entities and we take them back in the spirit realm now. In Jesus naam, ek maak elke staatsinstelling los van die kettinge van korrupsie, van staatskaping, van politieke inmenging. Ons maak julle los van die greep van ongeregtigheid wat die lewe uit julle gewurg het. En ons verklaar dat elke staatsentiteit wakker word en hulle staan op om hulle doel te vervul. Ons verklaar elke staatsentiteit word omgedraai en begin funksioneer en hulle dien die mense van Suid-Afrika. Here God, U is die regverdige regter. U het reg en geregtigheid lief en ons kom vra dat reg en geregtigheid sal geskied in Suid-Afrika. Ons vra dat die persone wat deur die Sonderkommissie geïmpliseer is in staatskaping, hulle wat ons staatsinstellings gestroop het, dat hulle vervolg sal word. We ask you as a judge to issue a verdict so that the guilty will be successfully prosecuted. En ons vra U as die regverdige regter dat die skuldiges nie langer vry sal wees nie.
Isaiah 3 verse 11 says, "But the wicked are doomed, for they will get exactly what they deserve." En daar's prominente politieke figure wat hierdie week in die hof verskyn het oor korrupsie by Transnet. Here God, ons vra dat reg en geregtigheid sal geskied in hierdie saak. Ons vra dat die nasionale vervolgingsgesag nie omgekoop kan word nie. Ons verklaar dat kundige, regverdige staatsinklaers sal werk aan hierdie saak. And we ask you, Lord, to give them wisdom on how to approach this case. Help them to construct the case so that the guilty will be prosecuted. We declare that the judges who give judgment in this case will not pervert justice. They shall not show partiality, and they shall not take a bribe. We declare that this case will be the first of many to come, where those who took part in state capture are successfully prosecuted and get jail time. Lord God, let your wave come and strike South Africa. Let your wave of change come and strike our state-owned entities. And we release a plumb line into South Africa, a plumb line of righteousness and justice. And we release it into each and every state-owned entity. We call our state-owned entities back into alignment with good governance. We loosen them from any restraints on them and we say to them, you function well, you will fulfill your godly destiny and purpose here in South Africa. Is daar enige goed wat uitgekom het deurdat ons staatsinstellings nie gewerk het soos hulle veronderstel was om te werk nie? Ek sou sê ja. Baie privaat ondernemings het begin om daardie leemte te vul. Ek dink aan die poskantoor wat nie meer funksioneer nie. Companies, courier besighede het net begin floreer. Dit kos baie wel duurder, maar hulle het 'n vervul 'n baie groot leemte vandag. En baie mense het begin om oor te skakel na alternatiewe bronne van elektrisiteit. Sonplase en windturbines is nuwe ondernemings wat begin is. Ons verklaar 'n nuwe seisoen oor ons staatsentiteite. Staatsentiteite gaan nie meer dieselfde lyk as wat ons dit ken nie. Hulle gaan hervorm word om meer vaartbelyn te wees en daar gaan minder invloed wees van die staat. Daar gaan meer invloed wees van die privaat sektor. I sense in the future that the state-owned entities will work closely together with the private sector. Many partnerships will come forth between the private sector and these state-owned entities. So we bless the private sector who has filled the gap because of the non-function of the state-owned entities. And we thank you, Lord God, for new partnerships that will come between the private sector and the SOEs. Here God, ons bid die beskerming oor ons staatsondernemings. Ons bid die beskerming oor die seëninge wat opgesluit is in ons staatsidentiteite. We call the blessings forth now in Jesus' name. It will flow into the nation of South Africa. Lord God, we say we leave now the courtroom and we want to honor you as a just judge. And we give thanks to you that through Jesus Christ we have access to you and to your presence. Ons kom en ons seël nou hierdie gebede in die naam van Jesus Christus. Here, laat u wil geskied in ons staatsidentiteite. Amen. So baie dankie dat u saam met ons gebid het vir ons staatsidentiteite. Moenie moed opgee nie. Verandering is besig om te gebeur. Maar dan wil ek ook net vir jou sê, wees versigtig wat jy praat. Ons kan nie een ding bid en later spreek ons die teenoorgestelde ding nie. Dood en lewe is in die mag van die tong. En kan ek julle vra, laat jou woorde kom in lyn met wat ons gebid het. So ek seën jou net, dat dit goed met jou sal gaan vandag, dat jy gesond sal wees, en dat dit sal goed gaan met jou siel. Sterkte vir jou dag. Totsiens.